بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Reka tuganire kuri aya iboneka muri suratul A'raf, ikaba ari aya magana abiri na rimwe muri iyo sura, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati: innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya aratubwira kuri sifa iranga bemeramana agira ati: innal ladhina ittaqaw, أي إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. مبجوكري باباندي باتينيا الله سبحانه وتعالى، باتينيا الله بكري بكروا الله سبحانه وتعالى شاكا بكري كبيو الله أدا شاكا. مبيبارانغا باباندي برانغوانا تقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وتوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aragira ati: mu byukuri babandi barangwa na taqwa iyo bagezweho n'igishuko cya shaytan bagakosereza Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakagira ibikorwa bakora bitari byiza, bakagwa mu byaha, bihuta kugaruka cyane iyo bibutse ubuhambari bwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakaza kubera gutinya ibihano bya Allah no kumenya ubuhambare bwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakaza bihuta bagana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakora tauba, bagarukira Imana bicuza ibyaha byabo. Allah aragira ati: idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aratubwira ati: iyo bagezweho n'igishuko babandi bafite taqwa bagaruka bihuta kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idha hum mubsirun, ay fa idha hum qad istaqamu ala al-haqqi wa nukuvuga ngo iyo bagezweho n'igishiko cya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaruka barangwa no kugira igihagararo ku dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, no gukora ibyo Allah Subhanahu wa Ta'ala shaka, no kureka bya byaha bari bamaze kwijandikamo. Iyi aya impamvu nari mvuze ngo reka tuyiganireho muri uyu mugoroba, ni aya irimo ikintu twigisha gikomeye cyane. Umuntu ahava akagera kuri cyaha, nta muntu utagira ibyaha, ahubwo dutandukanye mu nzego dukoramo ibyaha. Hari ukora shirk, hari urya riba, hari urya dhulma, hari ubeshya, hari uhuguza, hari uvuga mugenzi wa dahara musebye binyoma, wakadhalika hari urya imitungo y'imfubyi, hari usambana, hari unywa inzoga. Byinshi ibyaha dukora ni ibyaha bigiye bitandukanye, nta muntu n'umwe utagira icyaha. Ni nayo mpamvu Allah Subhanahu wa Ta'ala muri hadith al-Qudsi atubwira ati: mu byukuri iyo nza kuza kubarema nkabashyira ku isi mukabaho nta byaha, nari kubakuraho nkazana ibindi biremwa bikosa bigasaba imbabazi nkabibabarira. Ni nayo mpamvu no mu mazina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala harimo izina at-Tawwab, yani kathiru at-tawba. Mwenyezi Mungu ababarira kenshi, ababarira abamugana benshi, buri uko umugarukiye arakubabarira, ukagenda ugakoza ukongera ukagaruka, kandi ugenda wamusezeranyije ko utari bwongera bizi kuri bwongere. Iyi aya rero Mwenyezi Mungu aratubwira ngo innal ladhina taqaw, babandi bafite taqwa, babandi batinya Allah, bakora ibyo Allah Subhanahu wa Ta'ala shaka, bakareka ibyo adashaka. Mu bibaranga ni ibihe: idha massahum ta'ifun minash shaitan, ay idha asabatuhum waswasatun minash shaitan. Iyo bagezweho n'ibishuko bya shitani, ukumva urashaka gukora icyaha runaka, rimwe na rimwe ukanakigwamo nk'umuntu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aratubwira ati: mu bibaranga bafite taqwa tadhakkaru, bo baribuka bakagaruka. Nuvuga ngo niyo bakigwamo baragaruka, bakagarukira Mwenyezi Mungu basaba imbabazi bicuza. Fa idha hum mubsirun, barakanguka, bakongera bakaba maso, bakongera bagakora ibada, ntabwo bajya mu byaha ngo babiheremo. Iyi aya iraha inkuru nziza kuri buri wese usari 5 ku munsi ariko akaba afite ibyaha runaka akora. Mwenyezi Mungu arakubwira ngo mu byukuri niba usari 5 ku munsi, icyo ni kimwe mu bimenyetso bya taqwa. Icyo ugomba kurangwa nacyo ni ikihe? Ni ukuzajya urangwa n'iyi sifa tadhakkaru. Igihe cyose baribuka, ibyo bagwamo byose baragaruka, ntabwo baherayo. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuyisilamu wagiye akagwa mu cyaha rimwe na rimwe mu byaha bikomera, muri bya byaha bikenera tauba, urugero nk'icyaha cy'ubusambanyi, akakigwamo tuvuge ngo saa 3 za mu gitondo, ntibimutera ikimwaro n'isoni z'uko ari buze kukivamo, akoga ijanaba neza, dhuhura kayisari. Iyo ni sifa iranga muttaqi, umuntu ufite taqwa. Kubera yuko umuntu udafite taqwa, iyo agiye muri bya byaha shaytan aramutwara agaherayo burundu, akumva yuko no kugaruka bidashoboka. Ariko nubona muri wowe ugifite umutima
wo gutekereza yuko kugaruka muri we bishoboka, ukumva hari umutima ukubwira ngo subira ku Mana iracyagushaka, subira kwa Allah subhanahu wa ta'ala aragukunda, subira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba yawe Allah arayakira, Mwenyezi Mungu arakubabarira. Niwumva muri wowe bifitemo uwo mutima wo kumva yuko bishoboka yuko Imana yakubabarira, wallahi Mwenyezi Mungu abagukunda, kubera yuko nta n'umuntu wakwishoboza gukora tauba uretse yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari ugushoboza gukora tauba. Nta muntu wibashisha kwicuza ku Mana no kuyigarukira no gukora ibikorwa byiza. Ni nayo mpamvu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tubwira ati wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Nta kintu na kimwe wakwishoboza, icyo ukora cyose ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukikubashisha. Nujya mu byaha, wanywa inzoga, wasambana, wajya muri shirki, icyaha cyose wajyamo, wa mutima wumva ukubwira ngo subira ku Mana, icuze, genda, Imana iracyagushaka, genda uyubahe, genda wicuze, Mwenyezi Mungu aragukunda. Wallahi jya uhita wumva iriya message uhaguruke ugenda usubire kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu aratubwira muri hadithul qudsi mu magambo yagira ati ya ibn adam, yewe mwene Adamu, law balaghat dhunubuka anana as-sama, kabone nubwo ibyaha ukora byaba byinshi kugeza ubwo byangana nka biriya bicubona mu kirere. Ni murebe ibicu biri mu kirere ukuntu ari byinshi, kabone nubwo ibyaha ukora byaba byinshi bikangana nk'ibicu. Mwenyezi Mungu aravuga ati thumma astaghfartani, warangiza ukanyicuza ukansaba imbabazi ukangarukira umbwira ati Mana mbabarira ibyaha byanjye, la ghafartu lak, Mwenyezi Mungu ati nakubabarira. Mu yindi hadithi Mwenyezi Mungu mu yindi riwaya akagira ati ghafartu laka wala ubali, njyewe ndakubabarira kandi kukubabarira ntacyo bimbwiye, ntacyo bintwaye, ntacyo bimpombya. Allahu akbar. Walidhalik ini inkuru kuri buri wese ugwa mu cyaha, kuri buri wese wijandika mu cyaha. Ndagira ngo nkubwire ngo ma min insanin, nta muntu numwe aho ava akagera uretse yuko akosa. Ashobora kugwa mu cyaha gikuru cyangwa akagwa mu cyaha gitoya. Igikenewe ni iki? At-tauba. Garuka. Cyagihe wumva umutima ukubwira ngo icuze, ntugatinze tauba. Cyagihe ubona uri kugenda biguru ntege mu gukora ibikorwa byiza, uri gushaka gusari ariko ukabona ufite ubunebwe, ariko umutima ukubwira ati genda usari, nubwo wakoze ibi byaha genda usari, yuhaguruka ugenda usari. Wallahi ni Mwenyezi Mungu uri kuguhamagara ati ngwino banguka, ngwino wa anibu ila rabbikum. Mwenyezi Mungu atubwira muri Qur'an wa anibu ila rabbikum, nimwihute mwirukanke mugane Allah subhanahu wa ta'ala, fafirru ila Allah, mwihute mugane Imana subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu yaravuze mwihute, bisubiramo kabiri, fafirru, arikubwira ati hute, genda, Mwenyezi Mungu aragushaka. Nta gihe na kimwe ugomba kugira ngo wihebe. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri Qur'an ati qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad vuguti yemwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, babandi bagiye bijandika mu byaha byose nta na kimwe basize, la taqnatu min rahmatillah. Nimugire mwumve ko mwihebye, mwumve ngo ntabwo Imana yatubabarira. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala babarira ibyaha byose. Inna Allah, ni murebe zino muakidati ziri muri aya. Inna iyo ngiyo ni adatu tawkid, gushimangira. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba, kandi hakoreshejwe sighatul mudari' yaghfiru, bisobanuye ngo mustamir, kugeza ku munsi w'imperuka Mwenyezi Mungu arababarira kuzageza ubwo izuba rizarasa rivuye iburengerazuba, kuzageza ubwo roho igusohokamo ikagera mu ngoto. Naho mu gihe ibyo bitaraba, inna Allah yaghfiru, iyi ni continuously Allah subhanahu wa ta'ala komeza kubabarira. Ntukihebe mu kwicuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba, Mwenyezi Mungu yashyizeho alif na lamu byo kukwereka izi muakidat istighraqiyya. Mwenyezi Mungu yashimangiye ibyaha byose nta na kimwe kivuyemo mu gihe wicujije ukiri muzima. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, ni murebe zino muakidat. Mwenyezi Mungu arongera akoresha ijambo jami'a, iyi ni imwe muri adawat za umum. Mwenyezi Mungu nta cyaha na kimwe atababarira kuri wa wundi wese uje agasaba imbabazi. Inna Allah yafrahu bi tawbati 'abdi, Mwenyezi Mungu arishima cyane yukoze tauba. Nk'ukuntu umuntu yaryama munsi y'igitari mu butayu bwakure cyane, yamara gusinzira yaziritse ingamiye ye yaje ari kugenderaho, iriho ibyo kurya bye, iriho n'imitungo ye, yasinzira akaza kurota yangamiye yagiye.
mu bitotsi akarota yagiye amusize n'ibyo kurya bye byagiye, kandi ari mu butayu ahantu kure cyane ashobora no gupfira afite inzara, nta kindi kintu afite kihamukura. Akabyuka ameze nk'umusazi disi yacanganyikiwe, yarangiza yareba ku ruhande akabona yangamiye ntaho yagiye, kumbe byari inzozi. Yarangiza agahita avuga ati Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, yewe Mana wowe uri umugaragu wanjye ninjye Mana yawe. Hadithi isoza ivuga ngo akhta'a min shiddati alfarah, uyu nguyu akora ikosa kubera ibyishimo byamurenze. Yise Imana umugaragu we, aniyise Imana y'Imana. Ni ukuvuga ngo ibi arabicuritse, yagomba kuvuga ati Imana mu by'ukuri uri Imana yanjye, njyewe ndi umugaragu wawe. Kubera icyo avuze Imana mu by'ukuri uri umugaragu, arakosheje kubera ibyishimo byinshi. Ni nayo mpamvu hadha la yu'akhadh, ni nayo mpamvu nta cyaha abona, kubera ko iri kosa akoze ntabwo ari kosa yagambiriye, ni ibyishimo byamurenze. Mwenyezi Mungu rero muri hadithi baratubwira ati Mwenyezi Mungu arishima cyane yuko ukoze tauba, arishima bikomeye kurusha ibyishimo uriya muntu yagize mpaka yita Imana yuko ari umugaragu we. Tugarukira Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Mu by'ukuri babandi barangwa na taqwa, mu bibaranga ni ibihe? Iyo bagize gutya bakagwa mu cyaha, iyo bagezweho n'ibishoko bya shitani, iyo bagezweho n'ibitekerezo bibi byo gushaka kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, bakanguka vuba. Imma bashobora gukanguka batarakora icyaha, bakicuza bihuta bagana Allah. Yewe niyo baguye mu cyaha mu bibaranga ntibagihoramo, ahubwo baragaruka bakagarukira Allah. Niyo bakongera bakakigwamo bagarukira Allah, ntabwo bakigumamo ngo kibabuze iswala eshanu zabo basari buri munsi. Ni nayo mpamvu hadithi ivuga ngo wa wundi utazareka, wa wundi uzasari gatanu iswala ze ntizimubuze ibyaha, ngo ngo iswala ze ntacyo zimumarira, ntizinakirwa. Iyo hadithi ni kinyoma, ntabwo mutume yavuga ayo magambo abadan. Mtume sallallahu alayhi wasallam ntiyigeze avuga ayo magambo, ahubwo Allah aratubwira ati inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mu by'ukuri sala zikura umuntu ku bibi no kubiteye isoni byose. Bimaana ibyaha ukora ntuzihebe ngo reke gusari, ahubwo ya sala nuyubahiriza neza y'ubwayi izagenda igukura kuri bya byaha buhoro buhoro. Ariko kuba yabasari akaba afite ibyaha agwamo ntibimubuza yuko iswala zizakirwa. Hada wallahu a'la wa a'lam. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala adushire muri babandi bibuka kugarukira Allah bakicuza igihe cyose baguye mu makosa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.